Nkosi ungqosela amakhehla kithi namakhosi akithi ogayedwa uMantsentse ngokuNtsentse kula mthengehle emzileni ngahuluka esisu basondele ngoba indawo engiguqe kuyo ayilula okhulukhulwane omqhabuli uyabacela basondele osixhobo basondele omjoje basondele obaba umweli usiba gojela ngale kwentaba ngabe gojela abantu nje udlamadoda baba ongizalayo unoyibhemi ngiyacela basondele kimi bangixhasi indawo ngimi kuyona yesinda baba ngiyabonga ukuthi kulelizwe usufikile ushilo ubhuti omdala obekhuluma ekuseni ebonga ngokuza kwakho kulelizwe bekumnyama ukwazi ukuthi Shembe uzofika akekho manje obenolwazi ukuthi Shembe uzogcina ufikile kulelizwe utheke ubhuti bekhuluma ihlahla nemkhukhu ithi ngeke nimbone Shembe la ko Shembe uzofika la base bethi kimi obhuti abafowethu abafundisi abavangeli bahlala lapho lahleli khona ngalokuthi ubuye uzila ngobuyanga noShembe laqine ibhawodi kimi ahlala Kenani noma ngijwayele ukuhlala kodwa kule gembe ngihlalele izwi lakho Shembe oyingcwe wona ngiyathanda ukukhumbuza kimi maNazaretha onyazi ukuthi umhlaba unyazi lobambe la esandleni kulo amen uma ethanda ngawubhubhisa ngomzuzu owodwa yini njalo ukuthi ngisho kanjalo uke wabamba idate nje yokuza kwakhela wayibamba nje wathatha amakhadi wawabeka la wayithulela nje wanyakaza umhlaba kwaze kwanyakaza nje eSwazini wanyakaza eMozambique wenze njani uShembe uzanini eGoli no ngangasi ngagijima ngaze ngamfishane inkosi ezweni nomhlaba wemdluli ngilekelela mfowethu olusheshe uthole wenze njani wathi angiphethe lutho mhlawumbe ngeviki elizayo ayu Shembe uNkulunkulu amen samemeza sagijima iKenani kwaze kwaphela insuku senze sethu Shembe sengiyehla manje uyavala umhlangano uyafika ebuhleni akashilo lutho amafoni angela ngibese ngivala ngeke ngivala ifoni uzofika nini uShembe eGoli ngithi angazi angiphethe lutho kodwa upetrol ufakile la cha bese ufakile wona no esingenayo imali singenalutho kodwa simemezi ngiyabonga Shembe khona abantwana bakho abakwenze kwayimpumelelo ukuza kwakho kulelizwe amen nangithi mhlawumbe khona uzoqhamuka ngomhla 3 kuJanuary akwaqhamuka lutho ngathi mhlambe ngomhla ka7 khona ukuqhamuka kwamaqhamuka lutho akukho ngishisente elimnyama unyazi uThixo madoda luke liphendula into engekho luyenzile khona kungeke ngishela iminyama isente ephakethini ukuthi sofaka nje upetrol kababa ngathi ngibukizwe laba mpunga kimi Shembe abantu bazothi kwavuka into yakuyenzeka lapha ekhaya ngithi ngo2013 la kwafanele khona uJehova eze kulelizwe wayesethi uma ningangakhelanga indlu yami angiyophinde ngize eGoli angikhulumi lezo zinto kodwa ukuthi usizo belivuka kimi kuyilona ukuthi hey wasiphinda siyacela Nkosi yasezulwini ukuthi lo mlando wakwenzeka kulelizwe makuphinde wenzeke usikhumbule njalo Shembe amen ngoba khona indaba exoxwa zimbongi zakithi zithi umbhekwa akafikanga ubebhekwe ngayizolo kuyila seTransvaal akangafiki babesho khona wafanele sila uShembe akafikanga manje ngiyafisa Nkosi ungabusaphinde lo mlando
uvuke usikhumbule Nkosi noma sinje. Usikhumbule sizibi zakho Jehova ungasilahli. Amen. Kwathi ngalelo langa uJehova kuyizinkani kuthiwa ake izilizwe. Ngangimi lapha. Wangakabikho ingcelo sela imidlela. Setshenzwa uthi ushembu uzofika. ngolesibili noma ngomsombuluko uyazi zangena imoto ngesonto zangena ithwele imithwalo zize kuJehova zathi mazingena ziza lapha yana bathola ukuthi umila umqondo abafowethu kade bebahlanga bezibaba sebejike endleleni kufika ifoni yathi siyanibona njalo njengoba thi Yolanda ushembe nje siyanibona ngitsoke sibona nojika ebuhleni munye ungwaqo ungena ebuhleni munye uphuma sobona uphuma kanjani babuya baba la ngase ngicabanga ngathi yabona ke manje umuntu ofanele afela yimina akekho futhi ofanele afa ngihambe thathele imoto yakithi vele ngihambe ngiyokushembe abantu abalapha bafuna wena ugcwele umuzi manje angazi bazoshoniswa phela abantu ngoba bafowethu khona ingozi engasisehlele angazi asikhuzani ngani mase siqamba manga umuntu mase eqamba manga phela umkhuzi uthi kahle kahle mfowethu manje unamanga utheni kanti uNkulunkulu kuwe ngoba kuyenzeka umuntu abone ukuthi mhlawumbe ushembe uhleka naye ebese ecabanga ukuthi umngane wakhe agcine sekhuluma sihleli nje manje sesiyazi ukuthi baba mesuka la uyapi siyazi ukuthi mesuka kuleyo ndawo uyapi kodwa akasho lutho yena azasho lutho nje uthe suka wayivala amakhadi wobeka la wathi ngifuna ukubona uzosho ukuthi ngiphethe bani la ngiphethe ispider noma ngiphethe umpukane noma ngiphethe idayimani ngifuna ukubona ukuthi ubani uzosho kwanyakaza umhlaba wonke evale nje amakhadi idate nje waze kwehliwa kwayiwa ebuhleni nafika ebuhleni hayi sayaluza waze kwancane izitho ngithi ngiyaboza abalatha amadoda anitholi lutho bathi akho lutho akushiwo lutho nje zulu futhi ke sebheda kakhulu manje ngoba uphakathi esigodleni akaphuma akanyakazi thushi wavala umhlangano ebuhleni hayi ngeke phela ngisahlala amadoda ebuhleni nane benithanga ngihlale akeke ngisakwazi ukuhlala suvalwe phela umhlangano ufana nami ngiyozabalaza ngasekhaya ngibuye ngize la eGoli nami ngizozabalaza nani ngibone ukuthi uJehova uyosikhumbula nini yayisiphuma idate encane hayi enkulu encane wathi wamdluli fonela uDlongo usho ukuthi abatshela befundisi ukuthi ngomhla ka10 zobe ngiseGoli ukudla bengasangeni kimi ngakhala ngoba ngangicabanga lento engayibona la mhla abantu bengena la kwase kuza umthandi Ncwane uShumayeli wasemaqhaweni wangithola ngimile nje ngithule kulanqambula yini wathi Vangeli ngathi wathi usabona emehlweni ngathi angiboni wathi wabona abantu bengene ngathi wathi bazokubulala labantu bazokubulala bazokukhanda ngamatshufu manje abangafika nje ushembe uyahamba wena emhlabeni awungenze njani na wathi hayi angazi ucabanga kanje ngathi hayi ngilinde imali ngoba nginayo imali ngijumela abafana abanginikeza imali balethe imali ngifaka ipetrol kule moto yakithi ngihambe ngiyele unyazini mina ngokwami wasethi ucabanga njengendoda ngena la kule moto sihambe sekushembe uyotshela ushembe ukuthi abantu bagcwele umuzi manje hayi ngikhuluma lezo zinto ngengidlula ukuthi ngizwele kobuhlungu kule game ngibona ushembe evalidate kodwa hayi ngoba wathi unyazi madoda lwathi ngene esitimeleni uhlale phansi musu kungitshela ifanele kwenziweni ngasikhathini siyaphi isitimela sizomanini hlala phansi ngizodriver mina uvalidate nje ivale baba vali phela kodwa siyakhuzuka siyakhuzuka amavalo amadate hayi siyakhuzuka ngoba nje la kulelizwe lakithi akunyakazi lutho ongazange kwenziwa ama-application
khona abantu abasebenzayo la fanele ba-apply ama-leave, fanele kuye kumasipala kuma-section 6, fanele kweza kwezempilo kwa-health bazotesta yonke babone ukuthi i-right ukuthi ungahlangana abantu abangaka kuleyo ndawo. Akwenzeki lutho, bafuna i-date, wonke la bafuna i-date, asiphethe lutho. Kodwa Nkosi, ngoba bathanda bonke abantu bakho, usikhumbulile wafika lizwe. Ungasilahli. Kodwa ngiyaphinde ngiyagcizelela, wafowethu umuntu mayiqamba mama mphikise, kusho nje ngokusemthethweni, ungamsabi futhi, thando namanga, akakaza kusho uShembe lo. Ngoba uShembe into zakho imemezela eparadise. Amen. Lezi seniyikhuluma njengoba isithandile manje ukuthi uzosuka la ebuku, uzosuka la ebuku, asizaza kuzona. Awu phephisani bafowethu, uma ngiqinisa kakhulu, nxeseni 64 ukuzikhulekela ezulwini. Abakhulu nabanga abancane baba angelenu
Simlapho Jehova, simlapho. Kuthe Jehova ngimemeza nje kumnyama, ngathi ngibamba nje inkunzi manje ngoba awukho umnikelo esofaka ngawo petrol. Nase ngimemeze ngabheka phezulu nje, ngathi usala lethi imali ithi le nkosana kimi, hawu mfundisi, waze ngani bengifuna ukunikela ethuthukeni.
ngathi hayi isimo somuntu omdala sisho la isimo somdala hayi angikhulume nawe uzoyitakula lenqola ngoba izwe laseGauteng liyabhubha liyaphela namhlanje make wangafika uShembe izwe laseGauteng liphelile yayisithi linsizwa hayi awukahle ngifonele ekhaya ngizwe kumngane wami ekhaya ukuthi yini esingayenza yabuya impendulo yathi hayi baba wekhaya ukhululekile uma kwenzela uJehova akuthi afike azophilisa lezi intandane nabafelokazi nezalukazi namakhehle engasakwazi ukuyofika emzini kaNkulunkulu hayi asifake imali akhuphe uShembe yasigalela ngo20,000 lensizwa awu avuleka amehlo kancane yabona umuntu akadelele evuka ekseni ehlithi inhlakahle athi amehlo awu 20,000 hayi ngaphinda bamba uma ngathi umunye ngishiyelani mina nami ngibamba inkuzi ngathi hayi waze kuba wathi 10,000 ngaba no 30,000 wathi omunye mina uzothatha umfowethu wena mina ngishiyeleni sithathe sobabili ngathi waze ngibambe na wathi 10,000 ngaba no 40,000 kwenza omunye umfanyana umfishanyana ongakenyana naye awuzobasho ngoba hey aphephile sontweni aphephile sontweni ngabe sengidala inkingi ukuthi baba shoshela ukuthi hayi nami ngenza ngoba wamenza usibani bani wenza lo mfana wathi hayi 10,000 ngaba no 50,000 kubantu abawu4 wenza omunye wathi ngiphethe 5,000 ngeke ngisho naye futhi lokabani wathi omunye mlungishiyelani ngathi hayi waze ngibambe nawe inkunzi wathi 1,000 wase Free State kwenza omunye wathi hayi mina ngathi nawe faka wathi 1,000 wase kuze insizwa ngizwisa ubuhlungu yazi lezulu ikhumbule ngoba owayo u1000 waba nomlayezo ngemuva ithi Shumayeli Makho umfundisi umemezile uthi uJehova yeza ekuthuthukeni ngijwayele ukuthi ngihambise lo mnikelo mina ekuthuthukeni ngenkinga engibe nazo ngihambisa umnikelo ehlangabezwe uthi kodwa bengaliboni ithuba kule game ukuthi ngizofaka phi ngoba ihlahla ziyakhuluma la ngaphandle nemkhukhu ke uthe ukuthi kunemkhukhu ekhulumayo ngiyazi ke kahle kodwa ngiyezwe nami umuntu ukhuluma nefoni imkhukhu ikuvali phela ungasezwa lutho ithi lensizwa mshuma ithatha lo mnikelo lo wami uyofaka lapha ngiyothokoza uma ungile umnikelo wami ukuhlangabeza uJehova bese ubhala igama lami ngoba mangihamba emhlabeni ifisa ukufika lo mnikelo ubhala igama lami ayimkhulu Shembe uma ngihamba emhlabeni ngifuna ukufika lo mnikelo ubhala igama lami mhla ngihambayo ngufika wase uthatha umshumayeli umnikelo kwase bakho 58,000 sase sithatha umnikelo wasezulwini sawuhambisa kuthe bekulesinayi bekulesibili masuka la wathola insizwa iseke emhlabeni sasa izolingcwatshwa ulangizwe khona usiza lakhe ukuthi indaba kaShembe kanti njalo kodwa ishiyelo umlayezo lensizwa yathi thatha lo mnikelo ufike ufake ekuthuthukeni ngiyothokoza uma uyongena lo mnikelo ngithi mangihambe emhlabeni ngifike igama lami libhaliwe ukuthi nami ngimhlangabeze kuShembe Shembe uyikhumbuleke ihambile lo nsizwa amen mfowethu iphoyisa lele abekuba ama-SAP awu2 abehamba la bekukhona umfowamkhize umfoweduma amaphoyisa ama-SAPS abebehamba lama ubaba uyobusisa imgidi abebehla benyokelethe ubese hamba yedwa umkhize njengenyoni yengejuba lahlekelwe umkayo
ngoba engasekho partner wakhe usemoshari uyaphuma namhlanje uzongcwala umkhumbule she kodwa bonke labantu shebe beze kuwe ngithe bangimemeza ngithi hey unyazi liyeza omunye nomunye akabopha imithwalo yakhe yezono namacala kubo nayo yonke into ayise kuthuthuke mafika unyazi izothetha amacala ethu kwase kusuka omunye usisi lapha emaqhaweni bengizawathe emaqhaweni ngoba engasanyakazeki wayeseza kimi maphuma inkonzo wathi mfundisi wama lesihlohlongwana somfanyana singakanyana mfundisi usumthunukile hawu ngane yami ngikuthunike ngani uyinthethelele lo mntwana njengoba kwamadondo uthi ngilethele umntwana lapha kuwe lo mntwana umsebenzi hayi uyazi uThixo amen inkinga yethu sethu lokukholwa nayi lesilimazayo bese sifuna ukusho oqala thina lungakasho unyazi ukuthi kwenziwani uthi lo sisi uthe kwamadondo kwama nesihlohlongwana singaka uthi umkhulu uyamthunuka ngoba mina unyazi ngiyalwazi hawu uyalwazi ngani yami yebo walona uthi unyazi lufike kimi esibhedlela lo mntwana lo umbona namhlanje ubese esibhedlela angazi isikhathi esingakanani eyinto efile ebucuka umzimba wonke ebhonquka njengenayo indawo ongayibamba abelungu bemphethe ngezinto abamphatha ngazo ngoba uyengabambeki indawo ubotozela yonke ngisho ikhanda libotozela ilonda zigcwele umzimba yonke ebhucuka nje into ebona iphila uthi kwafika insizwa yamthandazela inkosana isabatha sandla neso uthi afika yamthandazela thandaza yasikhipha amafutha ngoba wasekuthiwe bayayikhipha imshini ayiphefumula ngayo ngoba vele wayengasekho umntwana uthi afika lensizwa yayisiyathandaza yayisikhipha amafutha onyazi yayisimnika yasithatha amanzi asebhodleni encane athi mina asiniphuzise wayesemjuma ukuthi bangaboni odokotela wayesemnikeza ngento ngomnqumo lokho umnqumanya lofakwayo waphushela laphana emlonyeni wagwinya umntwana amen aphelanga imizuzu emithathu wavula amehlo umntwana amen wavula amehlo wabuya udokotela wathi udokotela nimenzele umntwana angasebhekile bathi hayi asimenzanga lutho uyazibhekela nje kanti ubuyiswa unyazi uthi ngilethe lo mntwana ke lo mntwana ukuthi umbone ukuthi umsebenzi yonyazi nansi amen uthangana nje kungena ifoni siyayaluza la ufona omnye umntwana kaBhuti umngane kaBhuti abanye bambiza uMahlobi Hlopsi baba lethi yebo ubani ngikhuluma naye noMahlo yakhula kwanya ifoni esithathwa umunye baba uboya ubaba kaMahlobi ngithi yebo uthi hayi njengoba ehluleka nje manje ukukhulumeki uyagula yini ukuthi bamdlisile hey wafuta ngazi sakwenze njani bamdlisa kanjani bamdlisa emsebenzini lesenza khona ucele amanzi umuntu asebenza naye bathi co-worker ke labafundile awuphathela amanzi ngalapha kanti lo muntu asebenza naye akamthandi wayesethatha ichemical wayifaka emanzini wasephuza lo mntwana uthi mayefika endlini uzwa ubuhlungu umphimbo uthi hayi kusho ukuthi uphethwe uqalwa amathansela uthi yakhula lento wathi uyabekezelelwa dokotela uyamxilonga wathi akusiwona amathansela lawo wena konke ephuzile
yini wamthatha wamdlulisela esibhedlela wasibhedlela bafike bamcheck bathi uphuza ipoison wena ichemical wabona lo mntwana njengoba ukhuluma manje ubolile kodwa uyaphefumula ngathi kulule mntanami uzathi nafika uJehova umnikazi wemphefumulo ngizofika ngimtshele ukuthi usuku lenkinga ngoba wangivusa mina ngo2016 ngeke ahluleke ukukuvusa nawe amen base ngiyaya kuJehova ngafika ngabika baba ingane kamfowethu isesibhedlela angazi noma izophuma noma ngeke iphuma iyangena bayikhipha ngikhuluma ngomuntu obolile bathi ke mase ngifika anginikeza athi letha amafutha bese ngiwaletha amafutha kubaba awabusise letha amanzi angibusisele wona ngiwathathe ngicele umkhabela yedlo angilekelele mfowethu bani umfana singabamba inkunzi angithatha ngise kule ngane sifuna ayaluze afune asimtholi athi ufone udokotela amaziyo sonke khona lapha esandenezwe akamtholi egcineni uqhamuka ungiba uMshumayeli athi ngiba kamana thatha la umfundisi umse le edropini avumele phezulu uMshumayeli ungiba sabe nongiba eyakithi imoto ke ayikho iyothola ukunyangwa kodokotela moto ke mayihamba abafana akuyona yakho yabo ngesikhathi beqoqobelele sekuyi yabo bona bengaqedwa lento abeyenza uphuma lapha ewindleleni zakhe sahamba uMshumayeli mangifika lapha ngithi ngiyibheka ingane kamfowethu hawu ayikwazi ukukhuluma umlomo lo ubole ebhushu bathi ya ithema kuphuma lento eqedwe kumnikeza uVaselina lonkosalo bemthandazela ngamanzi ekuphuza yaphuma lento yaphumela ngaphandle wabona ngaphandle manje unamathamza ngaphandle anokuvu wabona umlomo wonke bebe ukhikhiliza nolimi lonke lwabona lwaphela hawu shembe ngoba bewenze njani nibangana lo muntu wathi asibangi lutho yena urijisile mina ngiyitoho lapha angazi angibangisayona yini noma mhlawumbe ungibangisa ukuthi ngoba odokotela mabefika kwezwa ama x-ray bavama ukubiza mina ubone ngizothatha umsebenzi wakhe angazi wona ngithe mangifona emva kokuba sengibuya Nkosi yezulu nomhlaba ngakusasa ngathi ulale kanjani wathi hawu baba ngilalile lezi indlungu engizizwayo bezi azisekho ngisazizwa manje amen uthi kodwa baba into engifisa ukukutshela yona ngesikhathi sengihamba sengihambile uqhamuke unyazi khona bengibize edoza sami waqhamuka unyazi lwathi awuyi lapho wena hlala phansi uthi bewuphaphama kwamshulu besefile manje ndasenze njani ngalonkulunkulu bafowethu ndasenze njani sithi ubani lona kanti hayi angikho lapho kodwa ngiyabonga Nkosi ukuthi namhlanje usaphefumula ngendlela engibone ngakhona lo mntana bamlimazile bengafanele kube ngasaphefumula manje kodwa ngawe shembe usaphefumula futhi nginethemba eliphelele ukuthi uzongena ke ngaphakathi lapho ipolisi khona lab chemical umkline aphile axoxe indaba njengami amen shembe izithelo azubu zuluma awhaba azu
sithanda wena la Nkosi yokufikile ula khona abantwana bakho abanye bagcina ngokukhetha inkosi abawazi ngisho umuzi wasebuhleni ukuthi uphi kodwa bayakuthanda Jehova abanye babanje ukuthi bahlezi nabazukulu abashiwe ngabazali babo kuba abanamali ukuza kuwe yobuze lapha Nkosi uzophilisa labo bantwana khona amakhehla angasakwazi ukuhamba uthi Jehova makuphuma inkonzo ukhipha umhlangano wakho uyise entabeni awungibonile shemsibonile sihamba nawe phansi hamba thetha amacala ethu hamba thetha amacala omkhulu ubusuku nemini ungalali besihamba nawe Jehova sibonile ushabula unezindlu ezinhle madoda semakhaya phela kodwa uyishiya phansi ahambe nathi ubusuku nemini ahambe esithethela amacala ethu indlela yonke angalali angahlali phansi avuke ngiyakhumbula ngonyaka odlule lapha gcina khona ethe ushembe ufuna amatende kwakho amatende asiwathele ngoba abantu balimele ngonyaka odlule balimala abantu lapha azowathi khona unyazo lezulu akubaswe umlilo ethempelini mhlawumbe uma befuswa intuthu abantu bazofudumala lutho intuthu waxhopha emehlweni kuphela wakenethi abantu abahambe phambili okungcono abahambe phambili bamshiye kothi la bethola khona indawo yokukhosela bangene bakhosele lini izulu kubana wayekaphume lapha ehomisi amemnyama imnethi imvula ababuka abantu benetha bevala imvula ngembambo phosi into kanjani uNkulunkulu wethu sasifuna zona nyazizulu bona uNkulunkulu phela amen hayi uNkulunkulu kodwa khona abantu shembe khona abantu abadaleke kanjalo abangeke baguquka impilo yabo yonke badalekile kanjalo bayijalo uthi noma kunikelwa bese beqala lamangabo bakushembakiza koshembuza ninganikeli nina nikela indaba okushembakiza akizi utshela wena yabe kushembuza ngizoyifunde iBhayibheli malifunde iBhayibheli kule abantu abanjalo wenziwa njani nabo abaseThesalonika lesibili sahluko 2:10 verse omnye angivulele umsebenzi 5 akekho ufunda iBhayibheli Easy Telo base Thesalonika besibili sahluko sesithathu verse 10 yebo lapho sisekhona kini saniya lokhu kokuthi uma umuntu engavumi ukusebenza engathandi ukusebenza akangahle ungadli lutho sizwile kuthiwa siyezwa kukhona abathile phakathi kwenu khona abathile abahamba behlola bengasebenzi lutho abasebenzi
bahlola uwa bahlola imisebenzi yabanye abantu asebesebenzile. abanjalo siyabayala Hey siyaniyala njalo. sibancenga ngegama lenkosi Siyancenga ngegama loNyazi. inkosi yethu Jesu Kristu Yebo. ukuba basebenze ngokuthula Sebenzani ngokuthula bafuna hayi umsinde esontweni. badle okwabo ukudla Idlalini okwenu ukudla. Usiphazamisa abanye abantu. kepha nina bazalwane Kepha nina ke aningakhathali ukwenza ningakhathali ukwenza izinto ezinhle uma uNyazi uthi ngiye endaweni ethile nihambe nifike nisebenza ayibonke Nkosi. Qhubeka. uma ekhona umuntu Uma kukhona umuntu ongalaleli izwi ongalaleli izwi elikhulunywa kuye ngale ncwadi ngale ncwadi efundwayo, mbhekisiseni lowo amanye othenga ibuku eShoprite nimbuke mbhekisiseni lo muntu loyo ningahlangani naye bese ninganiqhelise kuyena aze abe namahloni azaphathwa amahloni abe ishutheka yonke indawo le ngoba uphika yabona khona ingozi. Wabona uphikisa izinto zoNyazi usuke uphika lukhuluma nomuntu uNyazi lithuma umuntu aluzukwehlela lapho phezulu ufela ikuthente ezithini lutshela umuntu uthi akwenza into ethile uma uthi wena ngeke bokwazi ugada esigqokweni ngoba uma uthi ugada kudlomo ngithi nje ulishaye phezulu igada esigqokweni uNyazi aluwike luthi wenzani hayi lo muntu mshaya udlomo wenzeni hayi bengimshaya nje yabo hayi angisho njalo phephisani qhubeka kodwa ningamphathisi okwesitha ngiyabonga umsebenzi 5 verse 1 to 6 umsebenzi 5 kodwa umuntu othile ithi kodwa khona umuntu othile igama lakhe uAnaniya igama lakhe kwaku-Ananiya noSafira umkazi unkosikazi wakhe kuSafira wathenga ngemfuyo wayesekhipha imfuyo wathenga wagodla imali mamo awuyigodlanga wena wenze njani wayesegodla enye imali ekazi nomkakhe nomnkosikazi wakhe wayekwazi ukuthi u-Ananiya indoda yakhe kunemali ayigodlile waletha enye waseletha enye wayibeka enyaweni zabapostoli wayeseyibeke ey'nyaweni zabapostoli leyo lethayo khona uPetro wathi wasekhuluma indoda ewuPetro yathi Ananiya we-Ananiya yini uba uSathane uSathane ugcwalisile enhlizweni yakho na ube uqamba manje uwaqambela amanga esontweni abaphampisana abanamanga esontweni abanamanga esontweni ngiyabonga inkosi nibusiseni wayeke bantu bami ningaphinde niwaqamba amanga esontweni. Haleluya, alibonga igama loNyazi. Qhubeka. uqamba amanga kumoya oyingcwele Uqambela uNyazi umoya ongcwele kodwa kuye kusho thina sithi la ukhuluma khona uNyazi lisuke lukhona kodwa uqamba amanga ugodle enye imali yezwe na ugodla enye imali yezwe lisekhona lelingesile lakho na. Yebo hayi sisesontweni bangcwele sisenkonzweni hayi angixoxele indaba ezinhlala phansi uNkulunkulu mayisangivumela lapha ezweni lakithi khona indaba eke yenzeka yakenzeka angizukusho ukuthi kuphi angithi mina ngamazwi amaningi angizukusho ukuthi kuphi ngoba basuke bazi aba kodwa mhlawumbe engakayixoxi le ake ngixoxele mathatha madoda esonto asiphephile omama besonto asiphephile mhlawumbe wena uphephile nenhlanhla yakhe silapha eKenani
siyaxoxa ke nendawo sihlala kuyona lapha ya nabefundisi nje siyayincokolela nje sesixoxe ke nesidle ivangeli sikhulume nje nangokuphila kwethu khona enye insizwa angizoyisho sibongo mhlawumbe khona yathi kimi mangithi mina we nkosana enhlasuthe konje wena nokukhuluma okungaki wena kwakukhuluma okungaki angithi manje abasayazona ngithi mina konje nokukhuluma okungaki ethi usho ukuthini fundisi ngithi hayi ngisho ukuthi unamakhosikazi amangaki uthi yena mathathu phela uma uganwa madoda waganwa nje uthatha ukukhuluma one waganwa wesibili uthatha ukukhuluma kwesibili waganwa wesithathu ukukhuluma sekukuthathu ngithi nokukhuluma ungaki uthe cha amakhosikazi mathathu kodwa mina wangithi umuze uthule ngithi uthulile nje awunakho ukukhuluma uthi hayi lutho ngithi hey angalukhuluma uqala umuntu engakaganwa kuganwa abafowabo abafo bemnikeza amanzi bagcine sebethi hey athi sokhathala wena awuganwa ngalo wakho mfana ufuna ukuphekela ubani amanzi sokuqaleka nje ukukhuluma ngoba usufike kwi-age ukuthi uganwe nikhona esondweni bantwana ithi ke insizwa hayi cha awanakho ukukhuluma ukuthi amakhosikazi ntawo nenhlahla unenhlahla unganakho ukukhuluma hayi siyaxoxa ithi le ndoda kimi fundisi engafuni ukusho ukuthi nami nginakho ukukhuluma ekhaya hawu ungafuni ukuthi hayi bengafuni yini uthi hayi bengibona ukuthi ngizosakaza indaba zakithi bese ngizazi nonke ukuthi ngihleli kabuhlungu kanganani ngithi naye asisho kuwe siyayikhulumela nje la siyatothisana nje ithi ke sesiyaxoxa ke ngithi yazi ukuthi yini kusho ukuthi la ingena khona le ndoda ingena la ngithi mina khona ukukhuluma kwesithathu kokuqala phambili ekhanda komdala umama agcine saba izinto zakho ukhona uphila athi le nkomo leko bekasibani mali leko bekasibani mali leko bekasibani mali uthawu wena ndomo kanti njani ngithi mina ngani uthi uyazi kanjani le nto leyo ngithi mina abe ngiyikhulunya yema nje umthetho wamvele mangikhuluma uthi hayi imphethe leyo nkinga leyo umhambi mina angizokusho kabani angithi umhambi mina uyafundisa uthisha ngizele nginabantwana wafundisile abantwana bami bayafunda basesikoleni uthi ngesikhathi besesema high school kwathi nangifonelwa uthisha uthi ngiyiphoyisa mina angibophi ngehlula uthi kodwa labantwana laba ngithe mama bafundisa esikoleni befunda esikoleni ngenyanga ngafonelwa uthisha sebehlale umhlangano othisha esikoleni bahlangana abahlukana bathi simtshele uyise lezingane lezingane iphumile endleleni manje uma ungena ifoni uthi ngayi-answer ifoni uthi uthisha wesikole uthisha omkhulu uthi babo sibanibani angithe ngizokusho lezi ngane zakho ayisekho into ezingasayibhemi manje sesibhema konke uthi ke ngase ngithi hawu kwenziwa nje wasethi hayi besikutshele nje ngoba bekade sazibhema intsango labantwana kodwa uyise iNazaretha ingozi esihlezi nayo emakhaya uthi ayisekho into ezingasayibhemi uthi ngase ngiyathula uthi ngase ngiyayizingela lento ngiyayizingela lento ekhaya kithi ngiyayizingela uthi lana njengoba nginemizi mithathu bafika labantwana sekukhona ilawu labo la beqoqana khona base bebhema lezi zinto bayangazi amadate wami ukuthi ngalila ngoba ungali usho ukuthi hayi ziyakhala ngala kunegigi manje kodwa umama uyazi awuphephisani bomama angisho nina kodwa umama walezi ngane uyayazi yonke into ezeka lapha kuleli kamela lezingane uthi kanti ngenye ilanga ngizozumisa ngenza ngathi ngiyangale ngabuya ngeza ngala ana ngifika ngala ngabona intuthu ngathi basi stove samalahle
ephuma endlini ungathi ngathi ya babambi phethe inselana uthi ngase ngiya bayizwe nje imoto ithi uthi ngase ngiqonda ngqo eminyango ngitsela ngathi hey Nkosazi vala ngale ngasewindini vala ewindini namhlanje ngiyasebenza uthi umama wasekhaya uqosha iziba ngayo uthi baqosha iziba ezingekho akafuni ukuvala igebengu lesishaya abo mama ngiyidlisa ithimba hayi ngisho nini kodwa uthi ngathi ngivimba ngala ngithi bafuna ukuvula umnyango ngibuye ngazemnyango baye ewindini uthi ungabona ngakhathala uthi kwalivula iwindi lokho ngangifuna lokho kwami qha uthi kwaphuma kakhulu kude ngathi hawu wenzani ngathi ngifuna ukusebenza ukusetha ingane ibuye libe umuntu wenzani wathi hawu baba ngibona ngathi uzobalimaza inseka lezi ziyahlupha uthi wase kuyaphuma wabaleka uthi kodwa engifuna ukuyijaha masishana labantwana bathathu ema university abasekweke manje la uthi ngiyakhokha monthly 3500 umntwana ngamunye uthi bafundela abantwana laba unya 7 years uyafunda kaqedi kodwa kaze akenze yonto udokotela uyafunda ababengena nasemva ngoba sebeqedile isikole lo amakaqedi bonke bobathathu kodwa mina ngiyonda njalo ngenyanga kudosa imali emsebenzini 3500 rand ngiyayihambisa ngiyonda kanti sengondla abantu sebenelizi yabo angitshelwa lutho kusho ukuthi umuntu odom la ekhaya yimi uthi ke ngagcina sengiya komunye umfana ngathi esibani awungisize mntana ngobona wangena kamva esikoleni kodwa usuqedile uyasebenza abami nokubahamba abantwana ababuyi abaphethe lutho kodwa ngiyakule ndawo nyani bafowethu asiphephile indoda nendoda akothi mayihambe emhlabeni isondeza izimbuzi eyocela ngazi into ethelelo nokugeza izigeze ngoba nawe uthukiwe mhlawumbe unenhlanhla wena nami ngithukiwe futhi kunhlambe ihlezi ihlalela umama ihlalela noma ubani ihlezi emzini siyayeqa ubusuku nemini mawunengane nje yakhulelwa noma yakhulelisa lenhlambi khona kwakho yesithi uthi ke base bengeluleka wayifuna lo mfana wathi akulethwa ngazi ke lawo ufunda isikole mina ngifundanga la akulethwe lento le bayazi student card noma student card number into enjalo nje uthi bas badasikho batshela umuntu oyiphoyisa ofunda mina ngathi iphoyisa lifundile kodwa kanani mina ngafundi bathe babamba inkunzi uyise kodwa isihlabelo sithe indodana engahloniphiyo uyise ayibulawe bamba inkunzi uyise bathi asikho student card hayi baba basinikezanga awu asekho abesethi lo mfana lo ayikulungile baba uthi abakunikeza ama ID number abo bawathumela ama ID number bathatha u5 oseqaleni bamseba segcineni bathatha u2 osekugcineni bamsephakathi bawaphambanisa ama ID number bawaphambanisa bathi awashaya umfana computer wavuma maphasi hayi njalo nikahle asiphephile wafethu but uthi ayishale azivuma nje baba azivumi lezi zinto lalela ke ngikutshela bayaxhaphaza labantwana ngena la emotweni yami asingahambi ngeyakho asihambe siye lapha kweadmin sizofika lapha mina ngiyazi ufika ngithini ngoba ngiyayazi ukuthi khona afika ashathi ngifuna inamba so ID number asibani emagama akhe asepasini usibani bawaphethe la kwicomputer aveza ama ID number awathathe basuke bahamba bini kafika waphathe ithi lento le icomputer lo muntu wadi-register in 3 years ago le minyaka emthatha ayikhokhelayo ipopo bobathathu abasafundi lo muntu uthi yena uxhuma imlenze ubuza kimi le mlenze ethu iyaxhunywa esikoleni isuka iphula ubani angiyazi mina ngazi lutho kodwa ngiyengizwe kuthiwa khona imlenze
esikoleni mhlawumbe ondlanzi baya ngoba esikoleni yayisithi le ndoda kulungileke into engizoyenza angivala imali wavala imali yangangena imali yangena indlala eswini inyanga yesibili yangangena imali yangena indlala eswini bakhala abantwana bathi hawu baba ma awucela imali baba sidlile owazi umama wekhaya hawu baba awufakele abantwana imali naku bekhala wathi ayifake yakhe ngithi uthisho na awufakele ngizobe ngikubona mama phela madoda bafune yabe imali ayilungile mayiza ngakuwe fanele ngakubona wase hamba lo mama asingihlala bani wase eyivala imali kuthema kuphela iviki bafika labantwana bobathathu bafika la ekhaya kwaphela amaviki amabili kwafika abantu esangweni uthi sasihleli nje esihlahleni sisemthunzini kwaqhamuka abantu lapha bafike bama ngemoto behla bezala mama bama nengane intombazana befika la egcikeni ngizosho lokho akusho phela base behlala lapha bengelela yebo hawu singanisiza ngani bathi labo mama inja yala ekhaya idla amafutha lethi wena inja yala ekhaya idla amafutha uthi ngakhipha ifoni ngifuna ukumthepha ngithi mhlawumbe uzobuya kujika ukukhuluma cha wakuphinda impela kwesithathu uthi ngase ngimuzi iyiphi leyo nja leyo base bethi usibani bani bashinganya lekhaya ezalwa yimi inja phela izale inja madodana kusho ukuthi ingane yami emayinja nami yinja nonina futhi uyinja nale ngane ekhuleliwe yinja uphephile madoda kwakho wena siphephile madoda akolungiswa libofela angisho ukuthi mthini beke ikhulumela nje ukuthi hayi ngoba awukho umzo oclean manje ingane zonke zikhuleliwe ingane zikhulelisile mhlawumbe kodwa unenhlanhla wena mhlawumbe unenhlanhla ngoba ngikhuluma nale ndoda ngithi ke asemhlala phansi khuluma nale ndoda ngithi kuyona uyabona mawuthola abantwana uNkulunkulu ekubusisa ngabantwana kuyinhlanhla lokho ithi yebo ngithi kodwa umntwana uyinkinga 1 mawuthola wesibili inkinga 2 mawuthola wesithathu inkinga yesithathu ngoba ke umntwana angaziphatha kahle umntwana afunda lalela yonke into abe nenkinga ukuthi akuganeki sekuyinkinga esha umzali le aziphathe kahle enze konke ahambe ufuna umsebenzi angawutholi sekuyinkinga le agane ayemzini afika abathola abantwana inkinga esha uyise le nonini uyabona inkinga umntwana hayi angisho kuwe phephisani bafowethu Nkosi yezulu nomhlaba kodwa umlayezo nje ukuthi basobhani asibasobheli bafowethu okungenani ngoba sizazi la zihamba khona ingane zethu nathi asazi la sahamba khona sithwele amacala awubaba mkhulu uma ufikwe isithathu ukuthi uhambe emhlabeni bacela basondeza imbuzi ukuthi ugeze nje ugeze umuzi ugeze inhlamba ugeze nje hayi ngalomswana nalenyongo ngicela ukugeza nje ukuthi before ngihamba ngifike ngingenalo liphunga lenhlamba ngoba inhlamba iyanuka ikwenza unuke nabantu Nkosi yezulu nomhlaba khumbula Nkosi obaba mkhulu okhokho bami uma besabhajiwe labebhajiwe khona Nkosi bakhumbule ubakhiphe lezo ndawo ababhajiwe kuzona khumbula abantwana esibazele ubalekelele abangaganile bathola imendo bagane bangakhoshi ngehlazo ngoba isikhathi esikhona esikusona namhlanje ingane zethu ikhosha ngehlazo ithi angifuni indoda mina ngiyayisebenzela mina kodwa iyaqhubeka izala abantwana ekhaya nale la ekhaya angifuni eganwa mina
emfana kodwa iyaphikelela ihamba imithi izingane zabantu ingane igcwele yonke indawo uyafika elikhanda ngobe la kwami lifunani la angitshelwa ngalutho ngalo phephisana bafowethu Nkosi yezwe lomhlaba cela ubuyisele esihlalweni sasezulwini Nkosi buseni kuzwini